Danas smo se okupili da odamo počast ovde u Kolumbari časti davne 1912. stupio i najteže dane. Zajedno su preživeli na Kajmakčalanu po oslobođenju Srbije i Jugoslavije. Po zabrani rada Saveza položi venac. Položi venac. Udruženja i veterane 72. specijalne jedinice. Molim sve prisutne da se uputimo zajedno ka Aleji Velikana i odamo